Ni onjorithia aria mahuraga biacara thiini wa thoko ya Mudavadi kaunti ya Nyeri magitatia mendekithia magwako gwa thoko iyo weru. Hindi ya gutirio gwicira riake kiumia kihituku President William Ruto niwe weranire gwako gwa thoko iyo ringi, guku onjorithia aya makiuga utongoria wa Nyeri wamakuruhanirie niguo gukinyaniria gwako gwa thoko iyo. Endeleo maraithiru turaritwo ni maroka gwikwo to turaigwa thoko itu ni heanitwo mbeca na ni wega mugathe President witu tumwendete ni aturehire maendeleo. No tutiikarire thi tugika public participation kuguru andu aria meguku maroria atiriri nie to nyendagia ndina mukawa ri ungiaka nyendagia ngora cia nguo ri ungiari na M-Pesa ri ungiarendia thimu ri ungiana githii ri nduka icio ikomamurwo magukorwo makienderia ku twina atongoria thiini wa Nyeri hindi ya meka campaign maturaga ni magagitwakira thoko yes na tukauga ni wega no maturaga police garage niyo magatuthariria moke matwakire thoko hau nigetha andu itu mona gwa kurutira we riu turakiuria atiriri kandu tangikiamba tugiakirwo thoko kutweragirwo police garage andu itu mathamio matwarirwo kuo. Onjorithia aya aria marurunganite nginyagia ofici-ini cia county commissioner wa Nyeri magitatia ikinya riu maugite thoko iyo yahingurirwo miaka 3 mihituku. Gatiriri court marokire thoko matwira ati thoko amendiaga mathina moke matwiri atiriri twina mbeca fulani mungienda ate tumwikire thoko no guka ikwo maundu ta renovations thoko iyo ri twina duka ciina mabati ma asbestos ndirakitwo I think 2 years back nindi irakoretwo yakwa thoko yo ni njeru riu uguo maroka gutwira ati matwakire modern thoko twikiri macio ni mawira mahitukitwo ni mahinda. County Commissioner wa Nyeri Ronald Miwawi akiuga matata mao riu ni makinyu. Hivi maoni yenu nyinyi nyote mumesema hamtaki kujengewa nini soko sawa. Nyeri Town constituency si town hii peke yake. Nyeri Town constituency iko na mambo mengi inatakana kufanya nini kufanyika. Tunaelewana hapo? Hoja si kwa nini amunipatie nafasi ni waongeleshe. Nimewaelezea kule Othaya tulienda tukafanya public participation. Tulikaa kwa hall pale tukaongea na wananchi. Wananchi wakatuambia ile soko ambayo imejengwa pale iko na heshima yake. Tunaomba ile soko isifanye nini? Isibomolewe. Ndio wananchi wenyewe wakatupatia mapendekezo. Maana niliwaambia Othaya ni kubwa. Na kama Othaya ni kubwa mtuambie ni sehemu gani nyingine ya Othaya ambayo inahitaji maendeleo, ile pesa tumeletewa tuiweke pale. Ile pesa ambayo mmeletewa hapa Nyeri Town constituency bado tutaitafutia mahali pa kuiweka. Adini Inooro TV kuma kaunti ya Nyeri, Jeta Theuri wa Bogo.